Ini banjir dam mulai meluap di kandang sapi, guys. Kalin tulas, o kalin tula masaki ka. Ito si badeng ni londong ya. Masaki lere. Alon sorry ang pati may imbere. Oke bos, kandang capi ke Doronaga. Capi na orihina membere. Bang bunuh tape ide. Jadi main orang bisa. Sampai laket deh. Oh, lalu nanti lebih. Berarti kalau saya tapi saya Rekam bere guys di kandang. Bantakan nanti tolong buat anak tahu nanti buat. Oke. Baik yang sore. Ini lada udah main londol lagi. Nawaran nih bang Ipan jatuh pak. Jangan jauh. Bang Ipan kesek. Ini gerbang banjir guys. Iya guys. Ada Epen, ada Kang, Jupe. Ketua RT. Udah mulai haba banjir ketua RT? Oh ketua RT. Ada ikan. Mulai haba banjir ke? Curut keras, sorry bro. Oh ketua RT. Akhirnya ambil toy kurang bahagia masa kecil gak?
Aki anak ubah. Ano tulong. Ampok urah prado avina. Oh babo iso dam kan. Nami magrim iso dam ra. Nakataruh cipo. Alam mo, oy, mais mayroon ba? Kasi ito mga nila. Ori. Alam mo, orang mo, tajin mo, lesi ka lagi. Waso do cakay, ni palakat ka bere na kisuri. Sa taka ba? Papa ko ka no, ito tama. Lawang ka. Nakalala sa iyo. Dai वो लोग सारे टेंटे और खाना होते हैं और सब्जियां और इससे नहीं em là cái cái là mà cái đó là lấy Isep deh. Ibu-ibu korban banjir. Lain korban banjir keke, ibu-ibu takut banjir. Ah, ibu-ibu bos capi, tak motor capin deh. Ini londo bere kan ya? Kanda. Awali lang eh. Sulah. Boleh hapan bere firma? Nah, tekan halondo ke? Di anak-anak nggak usah tetap diwawancara nak ke? Bere ke kalian tulam sakit sih, tekan londo ke? Kalian tulam sakit ya kah? Semangat anak kandang. Kalian tulam bere kah? Kalau mana tuh capit itu kayak arah itu gimana? Dulu pun anu dah, pakai deh untuk kelas capit juga. Dan teka kan ini deh.
Ting romo te ese Romo, ini. romo ara isapi te ese. Oi. Oi, mai arang umat deh. Oi, mana masa? Bener apa bos sapi? Bener lawan deh kuter be. Banjir sudah mulai meluap di kandang sapi desa tangga, guys. Ibu bos, bener apa ibu bos? Wawancara kepala desa deh. Bagaimana? Ya, ayo wawancara. Banjir di kandang sapi desa tangga. Pantang. Bisa. Asal tentara sekali bisa. Wawancara. Lihat tuh, Ya, iya. live YouTube. Wala, lens di kosong. Kalau ini dia itu. Apa ko babo sedam abina? Saruci. Nami magbi sedam ra. Ura prado abina be. Anda kurang gana, anak ko desa. Wana kailangan tagoran ko ba? Konti dapat. Iyo lain tambah badan. Oh, lo sa badan badan. Ini warga yang lagi nonton bareng banjir, guys. Iya. Ini banjir sudah mulai meluap nih, guys. Banjir kiriman dari Dam Pela Parado.
Ya banjir mulai meluap. Bang. Tinggal hantar lah lobster. Hantar tapi tesen. Lolo elet sumsayen. Apa na urat dama biya. Sebelah air. Ya, tekam bere ini, palaba teka londo sih, karena kada ikan potohan kamu sakire. Nah kalian tulan ini. Guys, Boleh ketete. Bagi kali pas itu dong. Nakasadya lang pa. Nakasadya pa. Nakasadya lang pa. Pura sedam abi nambe. Ura? Mato sedam mas magri sedam rawi na. Papo yang keterut chip bos. Pura maru dopela. Seke lang pa side daw kung biya mayaki. Na kung seke lang pa side daw sing dahos chapi. Oh, chubo. Pune ibu kandang. Pune ketan capi ke? di keadaan sapi. Alhamdulillah, nggak dikelosag Oh ngeri kelosa. Iya. Banjir melanda desa tangga. Lain banjir melanda. Ayo pengen orang Bini orang pulasannya. Ilang pala rin si May.
Ya, ini pengantin baru guys, ketakutan banjir. Dia mau solusi bola bener ya? Ampun di subuh ya. Desa tangga kampung Aile kok. Lagi melanda banjir. Nanti akan lari-lari. Enggak boleh latih kita. Kayak barang beres. Oleh apa? Baru tidur lang belum? 5.000 na 2.000. Ope lah fare bakar. Biar Roci dan Aka sih. Bener lawan banjir ke? Udah tahu. Yuk. Banjir rumput makin ah. Ini korban banjir. Nateka. Kumain ba?
Banjir sudah mulai meluap di persawahan Desa Tangga Monta. Udah ketika mereka anaknya waktu bagurin. Selekir. Bagus, Bay. Bagus. Bagus. Pak, bagus. Balik dulu sana ke Kamu ke sana. Bagus sana. Waras sudah kita dua jarum deh saya.